نيتا تركيا هيا دي سايرش بكه هناك نافچين دنجي جبن دستي ريفا بريا خسر درخينه اردوغان اشكرا دبيجا اوي لتل رفعت ومن بنش اوي ببن وان هردو جهان مش راجي اوي بري خو بدن هناك جهين اوي جتل رفعت دست بيدك شما تل رفعت جرينجا دفي فيديو جرافيكي دامي بحثة جرينجية تل رفعت بكن تل رفعت جهكي استراتيجية 20 كيلومتران دوري عفرينية لباشور عزازية كدبن دست تركيا وجروبين تشكدار دايا هروها 35 كيلومتران دوري باجار حلبية كو دويامين مزنترين باجار سوريا و پایتخت پیشسازی یاوی ولاتیه لسر ریا ناف دولتی ام 5 باجار حلب و دیلوک به هوا گریده ده تل رفعت ناوندک گرینگ یا هرما شهبا لگوری آمار سال 2013 هجمار نفوسوی باجاری نزدیکی 86,000 کس بود لجبر توپاران و بمب بارانان در دور 21,000 نهاد تل رفعت مانه جوان 16,000 کس کوچبرین عفرینه جیانا وانجی دنافا خطره ده لنزیکی تل رفعت در دور 17,000 کوچبرین عفرینه هنه لشش کامپان بجیبونه بهتری 140,000 کوچبر ل42 گندن شهبا دمینن جیانا وانجی ده خطره ده تل رفعت ناوندک سرکیه لشهبا هروها لسر زینور هردو باجاروک نبل و زهراء كوبرانيا خلكي وان شيعانة علوينة نها تل رفعت لتلوي داري شرفانين يبهجي هزين روسي هزين حكومة سوري وجروبين سرب إيران والوان داران بجيبونا بشتي داغير كرنا عفريني روجا حجدي آدار 2018 بشك جي شرفانين يبهجي كل عفريني بون لتل رفعت بجيبونا تركيا بخوازه ايرش بكن ليه آستنگیا هری مزن لپیشیا ایرشا ترکیه لسر ترفعت هبونا بنگها روسیا لور بالافخانه منغ یا عسکریها يعني اوجي سال 2017 حسب رادستی هزین روسی کربو آرمانجا ترکیه سرکه جه ایرشا لسر ترفعت اوکو نافچین عزازی مارع عفرین ادلبو گندوار شعبا و باکر حلبه به هوا قريبه ده و بخبن كنترول اخوان ادي وين نافچين استراتيجيك جدست روسان سوري و هسده درخينه اگر ايرشا و بيگوره و بگي ارمانجا حطانا هانا امريكا نجي ولات اوروبي و نر روسيا نلقل ويكينا كو تركي ايرش بكن نرازيه وزير دربية تركيا مولود چاوشوغلو دبيجا امريكا وهناك ولاتين دن جوان را گوتنا ايرش نكن جبركو او ناخوازن الوزيا كدن لناف چه ببه و شر وان لهمبري داعش لاواز ببه لتركيا هر دمه بگوتنا خود كريا زيدا گوه ندايا وان ولاتان دبيجا امريكا ولاتين اوروبا او خابان دنا و دماكو وان بيويس ديت او ايرش بكن وکه چاوا ایریشی عفرینه کرن ایریشی گره سپی و سرکانی کرن فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدجی لهمبری وان تهدید ترکیه بدنگ نما گوت او آمدن حکومت سوری را لگل حکومت سوری لگل شامل هفکاری بکن جبوک ریل بر ایریشن ترکیه بگرن و خواست سوریه هزا خوی عزمانی لهمبری ایریشن ترکیه بکار بیده مظلوم عبدی اشکره دبیجه او شر ناخوازن چارا سریع هری باش دیالوگه لی او آمدنه و بپارزن نافچین خواه جه ایرشن ترکی بپارزن وان جبو هر ایرشکه جی ورا سروان همو آمده کارین خواه کرنه